Oja Akoijam Prime Minister se Manipuri Susida Wangang bra natra ngang da magi stain je Oja je MP khalak te sing sinana lan je kamaina le phan ngam ne moi side tagi any thabok changmada any job tangmada qualification changeba candidate ki qualification che kaino aduga changbra changdabra Oja Akoi Manipur de hujik laiba MP ma'am je masida Oja gi pen daba kari le kitang vocal oiba wat le hai tare ko aina khanbada issues generally khoi elected mihut ne na khan gi ba mayam se assembly da su ngai parliament mo gi voice khara ta ti and tabam thokpada ko ado not only the house manung da ngang bada na tana press conference tau da na khoi gi achumaran moi na ngang se forest ki matang na la na ngang jala khiba dagi khoi gi maru na mai tai bu lan ohna na bo na ba khotpa dagi Manipur da thui bi rang se kari no hai da miang mi hut oina ngang bada kitang ngang gi da base asi ai ngon da kitang pen de hai tar ko moi na ngang bi ra madi khara phado ba aina Oja da hangjaningi che kogi me third tagi horkiba lan che me third ta lotion ba yabra adu di fazana khang hai di state ki machine adu gi mamang ne akhoi no khau ho da yeng oba ko leipa ki chief minister man chat ka da function am moi na mai thadok tan khor ki tau bada open gym phare phai mi do kamai thadok rino leina ko ale second na mo Manipur gi police commando withdraw ga tor ko du mamang da sigi pot khara ahoba khara koin ure eba ko koin tawr se kaino na duga numitu da dum fazana crackdown torom ba ya ba pot ne ba third to je jab long na nam jalaga aina sum hojik sum retrospective le na maptam jo thoi da khan ba da na aina su akoi di analysis to taw ba da mu wi aina amu maning halaga yeng ne ba khabar da phak to ga kai kai no sequencing yeng kan da are khoi na to pa de tarak pa pau official gi manung gi pau kari kara sum ta ba da thingjen lamba yam line yaram ba pot ne third dum lo be ya adum third fourth third the spark ne du di ko nonga lakpada dum sigi retaliatory violence lak pe absun kai no chura jambu to sing dia du kan da akoi population shift torokri mai te su kesu thang dorokri tan ko so armed forces special power su lei ba jaga ni ko army ga du call in toksale du lak su lai me am du utilize tor kan da lenga ki farm stain ama laura magadi thoningai chance leitin lei akoi Oja na wangang maka horok da ko Oja ai gari se thogai da vandalize to gi ba madugi mi sing do karano khangaba duga action kai lokot play gra hangde khoi na chingna badi mayam na chingnari du ne ai so dum chen am ta thok ta ba thodong ne ai na mi mang da haidok ta bai wan ni ani rak sure ani rakti su gre ba akoi na amtang di ta amtang ta du gak tang ai na ai adu su ai na nang ai na ai gi social media site ta kona yum da sai gi yum mai tha do e khodo en da ne akhoi gi mot di irang si sineba controlling to bai se ko ai khaktan khan be ya de ko leipak myam da ai gi incident na maram mo ga he na khanna chena ba yang jal ka da na ai na pakatana ai ke su tau de garis maina thugai ra me khara tawre du na mayam ke su ruma sandok pi ganu I am quite okay I ngon da su so pan yaw de thank you khod nai na ajiki matam che kha section ji social media da sandok pi ganu na thadu e ba ko na second time amuk torok pa du da di ai na kai ma haidre mi ngon da so haidok tre aduga ai dum gari dum semjal laga do Oja koi hojik se numit mari ni mangani di peace lai re ba masi kai marungi mane Oja personal mot ai da di sineba amuk thok amuk handa amuk thok tawbam lei ra khoi sumaina go sanabam yauri de ai de dum hai ai de nate ma ma khang hai ma u na lera sanabam yauri ai mai te ron na bhut sanaba ma khoi hai nei ko yauri ne se election ma yok thar ge amuk nam thar kharam ka khala ke ne mai ma da matam matungina higher power mi yaure ba yaur adu yaudana Shanjit India da akhoi na tamjarak pa larik hai tare ko ai di ai research work te ge hauna sigi ethnic conflict ki violence ki political violence identity movement gi da research torok pa na tana ai na anam batak pa ai gi research interest so dai de o e ba ko one of the major area na ai gi aduna prithvi da thoki ba violence partisan violence ka ji
world quite the job with the research coordinator where India gi partition ban mi lising ama changa survivor and witness ma interview lo Pakistan de Bangladesh India de ko adugi field coordinator do ai oire ko adugi talk about Holocaust talk about Rwanda da talk about Yugoslavia talk about mayam nei narakpada akoina uba mami ma leiba ko habi sir pattern gumma du mama mane dum si kanana tawre ino si da is India is sumainam ta talk hidriu yam openly tawriba posi masi sanaba ma yaure habagi pochidi yam obvious oirawani India go chuk chawraba economy da ni khangde military power da ni khangde sukalaba isteram da sumayam ta thuan gide akoi da tholai se aina hack distinction am toido ngamda haiba maga tauda haiba maga kheneba inability haiba maga unwillingness to act haiba ko sidi unwillingness to act ni tauda baneba tauroi na do haje pandamam le ngone se soin taurkhani se I mark my word ai hai tha jo mafam matam la kana pudora kheni ngame se loin khana wa ne ba hoji ki oina di kari gumba pot khara ta da bagi sigi sida chance lauraga taurak pagi pot namma mi tai aina uba ko including election adu siga se moi loraka moi na phanga do moi tawdok do tauraga मायना lawlessness ओइबगी मोंग दगा सुंगलै लेहेलो इंडिया एबले बाक्सी ओजा कोई एमपी बोट सु नक्सलेबा मयामना हाइना बहौरे कोई हजिक्ति हंदकी बोट सिदी पैसा नत्तबा पैसा द चत्तबदा को पैसा पीदेबिदा थादरसे हाइनारेबा अदो ओजादा हेंजेंगिजे पैसा नत्तदी थाददेबा कैंडिडेट से कैदे खनगदगे मागी केनोने अखोगी थबक मखलम ना इसे थाइना दगे आई कोइनो ना ममांग था कितंग वांगोइ हादे पीसीआरएम ना कोइना 2011 ता लॉन्च तौबा कोइ ग्रुप अमन ऑल ओवर द वर्ल्ड सोशल मीडिया दगे हौरगा फील्ड सुको पब्लिक इशू दा मियांग वेबे इशू दा युमफम मोइबा मिखन तौसी दगी सेंजा थुमजा तौना सेंदियन ना तौदना तौगुमसी दगी फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेंसी मसल पावर सीजन ना कातु कारण तौदबिदा मियांग ने लाइबक लेपतोइनी आई कोइ ngasi jokoi lebak toisi politician sing tainari sineba natra sigi politics sigi sina semakpodagi thoi bungak tanina sigi posigi khanba matamda koi munna khanchi kai na koi na campaign tause assembly ahum lak intervene to isamak yauna koi na advertise tau to ba ne ai yumda tholaga laira khulak ta bazar da che bazar na pamphlet je na taw poster taw na ad taw na adum koi 2012 to gi dum hauraga taweba ko aduna handak sina issue se thoi sine simaina issue base obe election ama tana ba singa da bane ba koina ko adagi gimmick ta chatpa se akoi gi no le quality of the people hai tare na sina dum lepani mi uchi ju ko ana ko miam gyan ta na nga ki mit to uchai bana tabida issue se kari no issue se da kana na kari tauri leidana ko adagi taseng na tauri bra mit uchai ri bra hai bana ching ba khan mangam ma changi ko adu maina taura kanda khoi gi vision ma yauraga commitment yaura thabak tawba ngamgadawa mi leitaba nate manipur da ko tuna adagi magi party dugi activities kari tawgi party sigi ideologies na kai is also important aidi ngasi thoibasi leba ngak paise party gi mi represent ngai na moi gi program moi gi moina tawriba program moina tawgiba musung tawge hariba masigi mayam se pulap yengaga ko so mi dune party gi ideology kari kara se pulap yenga kanda khoi gi manipur gi oina khoi gi miyam gi mutsinna miyam bu himai chung bangamba aduga miyam gi su voice represent tawngamba khalaga khoi tawgadabani na khali khoi de ko andum tawna su sinsi mayam ina khale de any thabok changmada any job tawmada qualification changeba candidate ki qualification che kai no aduga changbra changdabra changma te thabak ni akhoi na aina se akhoi na campaign tawre hai do ada haibane moi se thabak makhalam ne ba MLA oiba MP oiba se thabak ni it's a job ai akhoi nongan dei numi ta bolai ba ngang se nang na thom tawri doctor su thom to loin ding ngam na de dana an mi kangbu khran na madugi thabak to 24/7 ma gi adu pu ba ngam na ba na tolop pi na thameni MLA tolop chari ni MP tolop chari ni it's a job natra ada job to dai se IS khanmana
UPSC khale swai na MPSC na khan ba paikha khalidana ama sin miyam na khan bai wani aduga thabak tu khan bai wane ba adagi aina hek example pi da khoi aina oja oi ba university gi JNU gi yamna unique oi ba character am leba aina tai ba subject se sigi syllabus aina seme ba khari kari tak tu no se syllabus ai semi class aina lawi question jo aina set awi exam gi evaluation jo aina tawe akoi autonomy am leba ko atopa university na question na kananam semni syllabus na group am sem kani examination yu to akoi JNU da de du taw de ko so every year ai gi subject se dum update tawraga honge ba topic se khara khara lari anu hap chan gani aduna akoi gi adu autonomy am leba ai si pusal ai se kai no dana MLA gumba MP gumba se sumaina syllabus ama semgadabane ba karino aina tawdoi thabak se miyamna UPSC khanba dumaina miyamna khalani ko adu khanba matamda ma adugi syllabus semai ja aina tawdoi chalai pa miyam sigi problem si da karino aina tawdoi chai gi sigi phamje office se paira matungda MLA wara matungna tra MP kana aina tawdoi se karino political office ne MLA MP se si political office sigi aina job nature do highway one ba ma vision nama yawadam ni aina si commitment tawga pangtho ko doini adu pursue tawna bagi khanabam space ne ba parliament natraga assembly se ko ai project atopam na sarkar pai hauda bise mayam di sarkar pai da di minister oi de kan is a false idea oversight function in am leba ko hai di sarkar na tawse kadai da soire aduga si mane ba mana check tawna ba lei do bo mi ne ba ai koi da di aduna ne sarkar da lo yam jan ngang bi na ba lei ta na gari ayang ma train break yauda bi thau ba chakana hali se aduna legislative oversight function ka oi ba se ai asigi office na tawisi sumra government na tawgiba policy ji implement tawda si kamain tawri ase magi mathau ne base khali ban sigi ko amana mai political vision am yaroge implement tawna ba pursue tawdoi ne base asigi ability levis na ngasai qualification ai ado si yaudom na IS na da higher yaroi ba a khangdar di consult tawdam ne leadership ai di say for example ai oja ne na ai no loi khangpon te ba ka su ai na khangda bu di migi khangma mi do tanani ko adugi tanana ba da tasan mangam bai koksu yawbam change ba qualification da aina si health ke matang na ina si aina Manipuri health ke si kama handle taw si ga ina tana ba de expert health expert lambi thong sa ba de ginangi engineer na traga thikada le myam da policy plan ji karai de kama implement taw ya ne sigi tana ba ngamba gi da tasan ba ngama mi na ngang pa su ta ba ngamba change ba aina te expert taw ne MLA ne na tra ina mantri ne na loin taw ya ponte ba adugi ability do yarok tra kan ne ba bureaucrat kamu sina moi sir ai na har ga file ga dum moi masen manar ga ko ego for fungal ga guard ka yar no mai pai ga tar ga bakkeng chon ga fungal ga kham tawi na bo cha asigi quality se no na character yaw bo ma gi leadership and vision yaw bo commitment yaw bo leader ma khan ba sa si any level da ni councillor khan gera MLA khangera MP khangera job of these elected members say oversight function abam lei ching yengjen na ba kai da so ngang yengjen na ba aduga political vision economic vision ama madu shape to ba madu mana loina ma adugi khangbugi knowledge ga loina na ta na ba su tak ba su mi se akoina khangmam le ba se mi na ta le ne te loina ta ba ya roi ba ko adu aina digest to bung am change ba basic adugi basic qualification adugi ability like just awungam hai ta sa masanta ne adu yauda di amana pangai haijalaga advice adu gum ne hai na ai khoi khange ba ko na se khoi ne advice piru re na sa face to face mi ga moise aina nang advice pire sa se ai advisor oi re ba ko whereas na suna kan gi mi sing de thingna ba matam na ka taw da nung dagi adugi moto yaw de advice ka tang ga digest fasan to bungam da mi odi crumble tor ka ne asi akoi yam toi theng ne be mi ngon si hayu si haira di si to wen hai ge sin horen hangai ba ma duna krai do ma tak ina khitang lai to ke da ai gi syllabus yarok to bai ngaw bai type to asi ek to gan ba se adugi ability u rang ne da leader a fa ba yunguna hai de ani do just to bom change ba man aduna basic education ai je degree yang wang pai bai wa na te khangba economy maram da khangba political gi issue maram social issue maram khangba cultural matang da khangba duga akhang ai magi mapun ji sup culture da luptun lai ba engineer da lai jaw kamu sing de ga su basic wari sa ba ngam ba duga tasan mangam ba tathok tasin ngam ba mi sang ba aduna ta na mu advisor lai ri na mi na loi pa ya jela chap du dia mu
soro sara or dialogue hai sun chapa chama ne ba dialogue amadun feeling ngang selak impromptu adjust tong the thol ito uza je MP election tok dore MP khalak to sing sina na lan je kamaina le phan bangam ne moi side tagi influence to wise public opinion am shape to bo mathau tai akoigi road map ama yatlaga thamgadabane bako what is the road ai ngasa duni hai sine trap tawni nangna maitai khata da chai leri ba cookie khata da chai ra hero ngen tawra ga di langi ngasa gi divide and rule tawra ba lila dugi lang du da thuri ne ba aduna masigi wangma lan ngam gi vision ama nangna tawra ga as a leader of the state ko adugi set tawbo cha asigi poche lambi breeze haba hose thong sa do ne ba peace sai je justice out ya ponde da justice out ba peace leite ko adu da akoi na adu gi justice se kamai pura ka de ge hai se da su akoi se ai na su yam toina tv da su high national paper da ga de mayam u da bam le ba justice hai ga tribal da injustice ka tang u ye ba maitai as a community akoi se full amana akoi gi against historically injustice mayam tawra ba ne ba India ki Home Secretary oramba Pillai GK Pillai na bawa President ka Prime Minister na Manipur people sing they apologize to godam ne wo high rabane ba there are so many historical mistakes and injustices done against us maitai se injustice tawgiba community ne ba hikang kuding makta singtep thajalai koi je trap tor thangi ne se ai khoi se mina udi aduna peace tana one of the maitai da tawriba injustice Manipur da tawgiba injustice along with akogi fruit masa singna moina thengnagiba injustices mayam sibu vision namada akoi pulap na guide tawngam na bagi pocha moina lit lawgadabane MP singna now adu natana trap tawraga koi chaida in haidu langa thubo yaroi bako so MPs ki job se aduni malem punamakta khanganba India ki government da whichever nang party duna ruling party orasu manunda lobby to bungam gada ba aduga mapanda leirasu adugi forcefully lobby to bungam da sapmane saga sem yauladi mantri oining maduna naman kidna kai ngang to fi ai ko aduna hujiki oina de haisini parliament kakta na te na MP singna sigi vision nama tawraga madugi process da magi achawa role am lebo pise mana di loin purak padinga moy but process to the magi so role am le hoji say for example a khoina tv daga ngang da na chumthona bona je government ga sakar pai bi ba na lengang sin ga press conference to na ngang mo ba ko a khoi ngang mai ma thau ta roi ba moi ma thau do to bi rak ta ba khoi cha ma nei chai nau jing noi pai re ji tolo pi na le ba uniform se ka mu nga pi rak ta bi gi chumthore ni na armaina MP sing sina lit lo ga dam ni aina mang is adu ne ba ko akoigi MP sing sina tawba se mayam na des ani khaktani kai ban ani nate ama ora su chama ga man ba ngam bagi nang gat ama le bam change ba ko adum ta ni ke dok ta roi do no masana adugi ngang badugi adagi aigi vision ama yaur ga ina tawdo ba thabak se kai no hai bi clarity mi yaur chapam change ba ko da adu ta na ba sin bai wan do moi masamna di peace itself di puro ko gi di nang su khang na di government process to gi para moi bai wani he is part of the process oigadam neba adugi parma na logodaba role du neba kamaina vision injan ni akhoi the injustice to remem si kamain to na thamgani ko adegi polarization divide and rule je kamain gap semakani adegi india gi oina yengakpada su MPH the national level ni akoi manipur khaktai khanja ponte ba ko ngang bu forcefully ngang kanda mayam ru yoksala ka doine ba adugi ability im changne ba khama oja khoi gi prime minister se Manipur ki susida wa ngang bra natra ngang da magi stand je oja gi maikai de kai le sauning ba dila no ba punin nungsi haina hai ram yam toina haijana banate ai ne example bi kulub amane na pulab lai minaraga mi ge awana tara imung amda siena thola kanda kulub tu gi ahan ne na lai minaraga siena hangchang te nang noi bam thokpra ba adui time ne train accident thokpa di tham ba nu adu su ai jing yo je pau 3rd June ni third me the thokpeda chemo idea duga 3rd June gi mi gi train kai bi chatlui hengi no gi suspension bridge ama kai bi mi kuntra tre sibra du su phatna hung dum tungai ko akhoi da tunga de je akhoi jibu kari oina urab ja no khale ma'am the has home minister thare na do mo ju railway minister thau ya dro
Realme ti adi realme se thare adu aidu realme se tharaga prime minister lakte nang kamai defend tau ga na khoi du lakte aduna ai is aduni Indira Gandhi na East Pakistan da matam East Pakistan government na Pakistan army na otana khotana Bengali speaker sing sida mai torture tawre da yumthang na boina khoi yengam de haingam ne ba Manipur de sisu ai su na khoi sida da ngang mana te national media da so high grabane ba se Manipur city India is sarugni. It's the 19th state of India. Schedule 1 ki the 19 entry the yauri never Manipur se natra. India ki ma sarug ori ba Manipur sumain to aga kangbu naga television the prime minister ka chat to every incident to ko ding chhon to te kaina YouTube ta ga thengna gi moi gi defend to ne ma ti. People will ask. History will be asking these questions. Adu maru ina Manipur masana su hangani akoi na hangaga su asuk thiraba matamda wam tangang dise kaino isa kari gi no adu let God knows let them explain ai ge mom to the fact on the later na min wen khangna re na sa adu na si matang da di imung manungam da thokpa thabak ta kari tawrige na leminari imung am do ga na da leiraba cái đầu ra na sang ngam draba eno mitu cái nom tawina na adu adai na hang bagi potu ne ba adu gi wai macha du na adu su he is the most powerful man mana noi kai no simena ai gi praja yam sir ai gi hai du ni ai gi praja me am sir atong le tumam chabong khan mayu ma kai thugai re noi chilau kai noi na mang kau da kai da wei la oi de no adu na ta bi da amung na cookie gi amuk kau naga ge muk tongan kauri kai do boy no adu sar ji kauri myam do ma masa gadi wari sanarabo masaga unabadi amata yaw do ba male u bada ko home minister asini ba wari saba matam da su sijam nungai en kalen yam lu ba issue already ayo lo haine na se minister khangde prime minister khangde yam lu ba de ai ngon yo ro hai ba ma ko adu iru lu na yadragadi ngon da tanaro iru lu na logdar brush ni en khalesa ame ai nga eta senga forget about politics my party politics adu loin to over like pa am ga su powerful nei punchi da ini expectation to do ba pataba me was and I desperately I was wishing ko so I had la kanina adu hujik til aso ai di matau ta den laure ba kai no da 1 year late oi bera sa no hujik la di crime no thok la ge hindi cinema thai ni cinema da sima loi sarok to police rok bai type ta re hujik hero do na bet to tap time fudat lor kan da police tum bai type to in tar ne hujik te ai ngon da di hujik te la ke lau to du bu mathang la ka doi ba sarkar do nan ni khangde thamoi khitang sang beraga akhoi da soi be economy akhoi da tawri myam se India gi saruk ni na yengjen mam to AIC ai di hai ne sar do ngasi ge lo salak pasida ukoi ojana piningba message lo so dum myam da thambi oja aina ai irei cha sing da haining basi haijaning basi Manipur da challenge torok pa po se khoi loin thengna re history de yang so awalan hai gera adulana awana nangba akhoi sagona ra ba leipak miyam ni handak thengna ri besa masi kaugum si chumnagi normal loiba sadharan loiba potna te thoise aikhoi gi hingadori ba lakadori ba sidai jahan orma Manipur do pura amo onthokpune ana anoba Manipur ma semna bagi tangkak ne na logiraga fatta nungta thoanda bida number 1 handa ki mikhal la issue shanti oina public issue base oibada yumfam moiraga mikhal akoi masen taunaba ama tahanba aduga mikhal gi wang ma hina moina muna emphasis taurakan da khandaraga leipak miyam amta lingjen manasi aikoi picture su pikna aikoi na lingjen manabda kashu taungai lebisan nate pikpa chawbai nate lingjen manasi wakhan sengna si ngaha ki mitrang da mitta uchai bida chatabida thamoi sengna iramdam se amukta kanchi kanbada natana nungai ai faba Manipur ma oina ba pulap homina si oja oigera riksha thaugera kathen phamgera
officer achoubo oigera afauba artist oigera sports star oigera isagi iramdam leitradi lamja sara oibuga chap manane akhoi ngasi hingi besina tohobasina isa isu lakadori mayam da loi nangdori ni aduna akhoi na tobom thokpa ithaudang do pangthok minasi angamba aduga thaksi khasi kaiba khotpagi imung manungdagi lekai dagi hauna ima iben sing maru ina alaman singna semgat minasi aduga tawraiba lila si sanaraiba si mutna khangdoknaba mipong khongne manmuna khanbiu thaglakpa langda thubiganu sanaraiba bhut sanarakpadasu sanarai se kanano karigi sanai no munna khangbiraga iramdam chitadi amdo kalamsi aikhoi khaktagi nate tungda lakadoriba isa isu singisu munna thamamdragadi aikhoi gi mongfamda soina tin sitlagini isa isu singa bisi aikhoi kaudaba payen punna hona minase aduga aidi thajai ai mayamne arrogant oi haige hayo aidi khangjade aduga manipur budi pak namdaba yagadaba nate James Johnston hairame 1891 war loibe matungda you haven't heard the last of Manipur ina and kangbu ma de khoi Manipur se tek tore ga in khalam ba ya singarai ko dingi kangkhala ka da wa furup ni hai ba se ai khoi gi I de yaw ri me adu gi na singarai ko ding pangan kangkhala ka ni asi kaw bi go no na puning sonda bi ga no let's face it mayong na raga anong Manipur ma nungai pa ba ma semna na se angam tawna si hai ba si ai miyam da paujel na bizari